سرخط خبرهای مهم. نجات دختری که قصد خودکشی داشت. پیام امامعلی رحمان به پارلمان و مهاجران را نه بیشتر از 90 روز حبس میکنند. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی اخبار آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم می نماییم. امروز پنجشنبه 28 دکبر. امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه مشترک هر دو پالاتای پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده را شرح می دهد. همه ساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. معمولا در پی ارائه پیام سالانه پرزیدنت تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تأسیس داده می شوند. با گفته کارشناسان بعدی پیام بعضی از اصلاحات صورت می گیرد ولی در عموم اوضاع به طور چشم رس تغییر نمی کند. یک ساکن پایتخت جوان دختر 21 ساله را که کوشش خودکشی داشت نجات داده است. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر گفت این جوان دختر میخواست خود را از آشیانه هفتم پرتاید. با این مقصد او خود را از تریزه منزل استقامتی واقع در کوچه عینی ناحیه شاه منصور آویزان کرده است. با دیدن این حالت ساکن بینای استقامتی مذکور مولوده رضاییوا با آشیانه هفتم برآمده جوان دختر را نجات داده است. مرکز مطبوعات ریاست میگوید در نتیجه تفتیشات پیشکی معین کرده شد که بین جوان دختر با والدین و سابق شوهرش نفهمی ها جای داشته است. از جمله به اطلاع مقامات سنه 27 دکبر سال روان میان او و سابق شوهرش جنجال سر زده است. سابق شوهرش او را مورد عذاب و عقوبت قرار داده است. از روی این حالت مواد ضروری ترتیب داده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بیننده های عزیز، اکثر شما وقتی ما برای نظرسنجی به ساکنان پایتخت مراجعت میکنیم زیر برنامه خواهش میکنید که ساکنان منطقه های دیگر تاجیکستان هم پرسیده شوند. این نوبت همکاران ما در شهر باختر از ساکنان این شهر پرسیدند که در سال نو میلادی میخواهند کدام مشکلشان در قدم اول حل شود. پاسخ آنها را یکجا میبینیم. ما میخوام که در این سال 2024 مهاجرا برگردن تاجیکستان در کاری نقص باشه که زندگیشون خوب شود و دیگه همین در مهاجرت نباشه. خیلی مشکلی ها بسیاره، همش بخوام برطرف شد. بسیار سال خوبی و برار بود برای ما آدم های پیران سال خوشی که فرزند شکر الحمدلله آمدیم امان. Проблемы насчет мусора хотим решать, чтобы мусор очистили город от мусора. Очень жалко мне, что курган наш погрязает вот в мусоре. Вот, не знаю, для меня это вот вопрос номер один. Яким тозаги шахр, тозаги хона, тозаги куча, از آن جمله آبادی شهر رعایت. Много проблем, конечно. Цены на рынке большие для нас, пенсионеров, это катастрофично. Ну, что делать? И не знаю, эту проблему кто будет решать? Только правительство, только наш хукумат. Он проблема, это да, худи, джахон аст, но аз худой толок, джахон немитванем ба итмом расанд. Аз он жумла давлат мо, ки давлат ниҳоят тинҷ, обод, зебо аст. بگذار که همین خیلی کارخانه ها زیاد شود و همین پسرهای ما دیگر پسرها با مهاجرت مهنتی نروند و در خود وطنشان کار فعالیت کنند. همه مهمش خداوند که گیرن برای ما در سال نو نصیب روزی کنه. خداوند همه کموده مردم در سال نو سالی که نره در سال نو برهانه که ما کنیم امان بکنیم. اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر این برنامه برایمان نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ ки аз Русия ихроҷ мешаванд дар муассисаҳои махсус не зиёдтар аз 90 шабонарӯз аз рӯзи содир шудани қарор дар бораи ихроҷ нигоҳ дошта мешаванд. қонуни дахлдоро Владимир Путин президенти Русия ба имзо расонид. гуфта мешавад аз ин ба баъд ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Русия моддаи нав илова шудааст ки дар он бори нахуст муҳлати мушаххаси нигаҳдории шаҳрвандони хориҷӣ дар муассисаи махсус муқаррар шудааст. пешбинӣ мешавад ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ метавонанд бо ариза дар бораи қонунӣ ва асоснок будани нигаҳдории минбаъда дар муассисаи махсус ба суд муроҷиат кунанд. агар қарор дар бораи ихроҷ ба назари додрас ҷазои хеле сахт ва ба ҳадафҳои ҷазои маъмурӣ номутаносиб ба назар расад, инчунин дар сурати мавҷуд набудани давлат барои қабули шахси бешаҳрванд дар қаламрави он ӯ метавонад ба сифати ҷарима то 50 000 рубл ё худ корҳои ҳатмӣ ё маҷбурӣ ба муҳлати аз 150 то 200 соат ҷазо таъин кунад. вазорати тандурустии ғаза мегӯяд дар бештар аз 2 моҳи охир дар пайи ҳамлаҳои Исроил наздик ба 21 000 фаластинӣ кушта ва беш аз 54 000 кас захмӣ шуданд. ин минтақаи муҳосирашуда зери назорати гурӯҳи ҳамос аст. иёлоти муттаҳидаи амрико ва иттиҳоди аврупо онро созмони террористӣ медонанд. масъулони бахши тандурустии ғаза рӯзи 26 декабр гуфтанд дар 24 соати охир дар он ҷо 241 фаластинӣ кушта ва 382 нафар маҷрӯҳ шуд. гурӯҳи тунрави ҳамос рӯзи 7 октябри имсол ба Исроил ҳуҷум карда 1200 касро кушт ва беш аз 200 нафарро гаравгон гирифт. аз он замон задухурди Исроил бо ҷангҷӯёнӣ дар навори ғаза идома дорад. кӯшишу даъватҳо барои оташбаси дуввум то ин дам бенатиҷа будааст. бахши якрӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 28 декабри соли 1936 филармонияи давлатии Тоҷикистон таъсис шуд, ки барои рушди мусиқии милливу замонавӣ саҳмгузор шуд. дар назди ин муассиса гурӯҳҳои зиёди мусиқӣ, таронаву рақс, оркестри миллии созҳои халқӣ, ансамбли рубобчизанон ва дигарҳо фаъолият мекунанд. ҳунармандони маъруфе мисли Ҷурабек Муродов, Нигина Рауфова, Зафар Нозим ва дигарҳо дар назди ҳамин муассиса корро шурӯъ карданд. филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф ҷурайф гузошта шудааст. 28 декабри соли 1991 бо як қарори президенти Тоҷикистон КГБ-и шӯравӣ ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ табдилӣ ном кард ва ҳамон рӯз чун санаи таъсиси кормандони ин ришта таҷлил мешавад. таърихи КГБ-и шӯравӣ аз 20 декабри соли 1917 сарҷашма мегирад. вазифаи сохтори амниятии кишвар аз таъмини бехатарии ҷомеаву давлат ва ҳифзи марз иборат аст, вале солҳои охир ин сохтор барои монанди даврони шӯравӣ дахолати аз ҳад бешаш ба тамоми соҳаҳои кишвар аз ҷумла маҳдуд кардани озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ интиқод мешавад. декабри соли 2013 Таҳмина Раҷабова, ҳунарпешаи ҷавон, ҷоизаи беҳтарин нақшизанро дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои ҷазираи Гоаи Ҳинд бурд. Раҷабова барои иҷрои нақше дар филми «Марде дар орзуи зани панҷум» бо ин ҷоиза сазовор дониста шуд. филми коргардони зодаи Афғонистон ва муқими Канада баҳси бисёрҳамсарӣ дар ҷомеаи муҳофизакору саркӯбгар ва мушкилоти хушунати хонаводаиро ба баррасӣ гирифт. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. хайр, худо нигаҳбонатон.